अम्मा हिंगी अखोगी ईद ई मरिक अमा लेने मणिपुरी मचेत अमा कायबा गायदुदी मंगदो मंगनो नै थुगाइनि खल्लिबा कांगु मयाम दै मेसेज आइगी ngasi separate administration ई हक्सांग ई मचेत अमा पइङै द करम separate administration पिउगे दु यंग ऑनलाइन मणिपुर यूट्यूब चैनल से बेंग बिरबा मैम पुम नंग पुम कन तारा मोक्सरी हान बदे हमना मरु पाव मा अपडेट थमजेगे हक्सांग द ई मरिक अमा पकलिङै द करम separate administration पिगे यंगसी Chief Minister Haksang the Imarik ama pakling ay the karamba separate administration PG yengsi hai na Manipur Chief Minister and Birena Phungdokre wafam asing asi Manipur lengang asinduna secretary ki South Block the Labour Conference Hall the pangthokiba Dibas ki thoram the Chief Minister and Birena Phungdokibani RDNPR Minister Waikem San preside tawduna pangthokiba thoram atu the Chief Minister and Birena hai atopa lebak tagi laglaga Manipuri amadi India gi lam munge khanba element karna victim card pairaga semjin sajan ba wari puthokuna amadi makhoina kapsin lausin nabada ki gadaba Chief Minister na te makhoina pamba tawsano adumakso ekhoi gi lamdi ekhoina ngakani civil society organization karna Manipuri asi makhoi gi awon pot ta yorokpal lamgumna pangangang bada state government na madu yengduna amadi khanglaga leiroi kangpokpita tawriba economic blockade amadi surasanpur tawriba fiam yengbani hairiba lamsing Manipur gi district ni masida apamba mongda pangdo toba yaroi ekhoi gi aksang da imarik ama paklingai da Manipur gi lammaset am fawba lobang ngamloi haibasi Manipuri thugai gi khalliba miyosing na khangba phai natrabadi tunglam sata sathiba phipam ama oirakani maram aduna ngangning bo wafam ngangduna media da pangthok thokano ekhoi lebak ki damakta hingani amasung sigani maduda kiningai leite makhoi kharna ki han khanghalaga ekhoi maduda satkadap sunatte hai ki Chief Minister na makata raduna hai forest एक नवा लौदे हाइबा असि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन खुंगोइनबगा पांखकनी मदुदा अखोई कदाई फाव खांगलगा अमदि तारगा लेगनी मरम अदुना अखोई कुदिंगमकना हिंसा की थबुक थदोक्सी हिंसा न तंगदु लेताब पुरकपो ngamloi स्टेट गवर्नमेंट यामना सोले हाइन खनगनु लेबाग असि मफम मतम अमा हेक्ता मणिपुर की लम ngakani इसिलिना ngakतनी हाइदुनि येंगबनी पुरुक अमदा सोकदबा अमदि नुंगाइरोइदबो वफम मीडिया दा पंगांग ngangbagi थबुक असि खुदक टेलीफोनिंगी लुसिंगबा खरना पार्लियामेंट की मिफम हौद्रिङै मंगुइना वीडियो पुथोरक्तुना पावर की दमकता मरिबाग मसा की प्रूफ अमदि मैतैबु योनबगी दमकता होनरखिबा थवोंग चथखिबा अदु मालेम असिना लैरिबा मखै अमुबु मसुन इरगा लैहौरगदबा nghaktani मदु कनाना तौबनो हाइबदु खंगलगनी फमगी दमकता मरिबाग मसा की दमकता प्रूफ योनबा ngamba करamba म्यूज सिंगना पुनसीदा माइपाकपा सुंगम ngamloi हाइखि सिलेबने एना दाउट थांनेवने दाउट थांनेव वाइफाई ने अदो इसा ये एड्रेस इन ओरिजिनल करसन ओलंबे ना पोरक पने 1973 दा अखोना कुकी ने तेबा ए वाइफाई किसे तोमान यामले फलतो बे अतुदा सगे यामले को अदो मैले वाइफाई जे कुकी की मनुंग दा चलली जे कमाइ तैनो असी से बिजि सिलमदा हायम बाने बको अदुदी खाजो बुदी 1950 केटा अदु खाजो खामने अदु खाजो कुकी जी आनिंग ब्रो आनिंग ब्रो कोई कुकी ने ते कोई वाइफाई लते कुकी की मायुक्ते ओपोज कई ओइन तोनिंग हाइनिंग गेबा असिंबदी मोय ngang yu ngao da zong sang do di zum de ba ko ko su ko ju yeng ba do ai se doctor ne ai ma cham tem me di khak ne ba ai me di ko phule ba ते मैते ममै न तबा कुकी न तौरी विरांग जे नु यानिंग ब्रे यानिंग दब्रा सिनु यानिंग दे असिंग ba यानिंग दे असिदी लान थोक नि असिदी होय असिदी यो na tan ne hodong na cha ba hodong na phang khai ba du ga cham ma ne ba सिदी अदिनी ना को si यानिंग दे दी यानो जे ए खाय da ko thang ne ba pi ni ko Aduga top update amana Wi-Fi brother father we Wi-Fi tribe in Manipuri are not Kuki and don't support them. It was a mistake during the British colonial period. Same on Kuki leaders for the manipulation of Wi-Fi in Kuki community without their consent. Haina phungdok re mathang update asina popular ning thujam de ke mana khochege deliberate ignorance and the mistim treatment of the incompetent leader have failed to bring solution to the problem. दुगम थंग अपडेट असना सेंट्रल फोर्सिंग ना कोइसिल लगा लेरिबा मोरे द मैतै सिंग युम मै थान किबा असमक इंडिया लाइंगा नि यंगदिबा मिलेंग असि करिनो कोकोमी सेंट्रल फोर्सिंग ना कोइसिल लगा लेबा इंडिया की बॉर्डर ओरिबा मोरे टाउन द ngasi मितै सिंग दुकान amadi yum sing mai tha tuna amang ata token ki basima kokomi na kan ba mong da kandem to baga loina na India gi state ama oiba Manipur gi miam de India langak ni yeng diba meeting asi karam ba mong no haina kokomi na hanglakli pawmi singu una ba amada kokomi gi media coordinator TS Somarendra na hai lebak asi gi citizen amagi mayuma kai maran mathum manghan takhan batana tana mioi kya gi punsi manghala phawba de India gi security forcing na yeng tuna lehan bai basi manung da kari leiba ge hai ba wahang oire Assam Rifles no kuki militant sing gi punsi laga nong mai bomb kapsil lakpagi asokpa siba na bagi
wakat India lengakta kayara kangan kre adubu ngasi pawa sabsaba tabuk amata lawkhalaktabadagi mathakta state forcing power amata season handana lehan Ndri ngasi moreda ku kising na maite singi yung may thaba loiraba matung state forcing mathaw tawnaba thaduragi haibasi laibak thibani Manipuri si India lenga ki manungda laiba state ama oidraba natragna manungda kari karamba aronba agenda laibagi haibasi miyam singnaba phawale Mizoram chief minister greater Mizoram gi wafam pukhalakli ba si India gi sauthokpagi plan laibra haiba Manipuri miyam singnaba amadi nungaitaba phawale ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯉꯝꯈꯩ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯁꯄꯔ ꯃꯩꯅꯥꯗ RFꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯨꯔꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9ꯗꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯨꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯇꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯐꯩ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯍꯪ MLA 50ꯗ ꯍꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯃꯅ 1 killed 1 injured as fresh violence erupt in Manipur aduga atopa update amana 2 buses burning case at Sarpar Maina Kangpokpi 9 persons including 1 juvenile arrested. Thank you so much for watching my video. Hope you have enjoyed and have a great day ahead.